Uyu munsi leta y'Ubwongereza yateguye urugendo rwo gusubiza umuntu mu gihugu cyabo cya Egypt, aho nyine uru rugendo bari rwo kumusubiza mu gihugu cyo yaturutsemo, kuko wenda ashobora kuba yarinjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe cyangwa se yarangije amategeko y'icyo gihugu akigenga y'uburyo bwo kwambuka. Rero bikaba ngombwa yuko leta ishobora kumufatira umwanzuro ikavuga ati uyu muntu akwiye gusubira mu gihugu cy'iwabo. Gusa urugendo rwaje guhagarara nyuma y'uko uyu mugabo yamize icyo bita vape na lithium battery. Ni battery, ubundi iyi battery yari iri mu itabi, rino tabi rikoreshwa n'amashanyarazi, yagakuyemo ku kabatiri karyo arangije agatamira. Kubera rero ububi bwa lithium, byabaye ngombwa ko urwo rugendo rusubikwa bakaruhagarika, kandi ubusanga urugendo ruba ruhenze kandi ari umuntu umwe wenyine bashaka gusubizayo. Rero amaze kumira ino lithium battery, byabaye ngombwa ko urugendo baruhagarika, babanza mujyana kwa muganga, urugendo nyine rurasubikwa. Ubwo nyine ibyo byose byabaye bashaka kumusubiza mu gihugu cy'iwabo cya Egypt, birangira rero akoresheje iyo tekinike, birangira batamujyanye. Uyu mugabo nimba akantu yakoze atarakubwenge, ni ikosa rikomeye cyane.